Endi şoranı başlayız. Dua bilen, ham Kur'an okuy bilen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Anda buna bu yıl indi başka yıllardan ayırmalı bularak ulurak itip, maçtaplırak itip, özümüzden balalarını süyündüresi kilip, buna şunday ulu beyram yasadılar. Şen көңілден аларга да улы рәхмәт, сезнең инде изгелегегез үзегезгә меңе белән кайтсын. Киләчәктә дә, киләсе елларга да тагын да моторрак итеп үзләргә насыйп әйләсен. Бер-беребезгә инде кимчелекләрне күрмичә, бер-беребезне шулай мактап, рәхмәт әйтеп яшәргә Аллаһ Тәала насыйп әйләсен киләчәк көннәребездә дә. Allah Teala'nın en izgi beyramın şehrimizde zorlap ütkersek idik niyet bilen başladık. İnşallah bizning şehrimizde balalar terbiyeli bulsalar idi, tertipli bulsalar idi, imanlı bulsalar idi dibiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sallihi ve sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الصمد на эту сцену и рассказать историю